muzaza muje gushima muzoshime muri ubu buryo bune nibwo bwiza. Icyambere ni ugushima uvuga ugahaguruka abantu bagaceceka ukavuga urwobo wagezemo. Nivyo Dawidi yageze avuga ngo umutima wanje himbaza Uwiteka, mwabindi mwo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Amen. Tiwibagirwe ibyiza Uwiteka yakugiriye byose. Noneho akavuga abantu bakamutegera, akavuga urwobo yazavuga Dawidi yashima Imana bene. Nagiye mu bukwe ejo bundi ndahumirwa, hazi ikorari ngo yaje kuririmbira ubu barabone bahaguruke baririmbe. Arabaza no yeme arabaza uko iyo ndirimbo ni harusi ariko abasimu mutekereze ngo ni korari ya repesi. Arabaza no arabaza ngo agire gute tegenke gusa. Hano hari umunezero w'igihumbe. Duhe Imana ishubahiro twese. Bwana asifiwe. Haleluya. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi 104 gidufasha gusoma yihuta. Zaburi 104 wonyine gusa ari usoma. Bibiliya iravuga ngo mwinjire mu marembo ye mushima no mu bikari bye muhimbaza, mumushime musingize izina rye. Amen. Abaefeso igice cya 3 murongo wa 14 ugeze ku murongo wa 16. Abaefeso 3:14 tugere kuri 16. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. Amen. Amen. Arindi turofite yo kugotura mwami nguhaye umutima nguhaye umutima wanje mwami ngutegeke uzurukundo imbaraga uzuze uzurukundo imbaraga zomisho. Turashimira Imana muri uyu mugoroba uyu munsi ko turi muri iki giterane cyateguwe na Kwizera afatanije n'itorero rye asengeramwo. Turabishimira cyane. Ibintu bimwe biza biba ndetse ibi nibyo bigomba kuba bifite igiterane ko ni ingenzi cyane. N'ubundi ni igiterane tegura giduca amashimwe afite ubukwe mu miryango. Turabishimira, yaradutumiye natwe twaje. Ndagira ngo ndatinze ngiye kuvuga ku mbaraga z'umuryango ushima Imana. Kandi muri iri jambo se harya musoza ryari saa 2. Okay. Imbaraga z'umuryango mu gushima Imana. Muri iri jambo turubahiriza igihe umwanya muto
ndavugamo amagambo atatu gusa. Icya mbere, umuryango ni iki? Ubundi iyo tuvuga ngo umuryango bishatse kuvuga iki? Hanyuma icya kabiri ni uruhare rw'Imana mu muryango. Uruhare rw'Imana mu muryango. Noneho icya gatatu ni umuryango ushima. Turaza kuvuga uburyo bune Imana yahayemo Abayisiraheli bazaza bashima Imana. Ni uburyo bune buzabukorwa, kandi ngira ngo natwe nibwo tuzadukora. Uwogira indi revelation zenda yo kunguka icya gatanu, ariko ngira ngo nizo nkingi ko ari zina abantu baza bashingiraho mu gushima Imana. Umuryango usobanura ibintu byinshi byagutse bigari bitewe n'iki n'ibintu bitandukanye abantu baba barimo kandi bahuriyemo. Muri ibyo rero, cya mbere, umuryango ni abantu bafitanye amasano ya bugufi y'amaraso, bawita umuryango bitewe n'icyo kintu cyitwa amaraso. Haleluya, haleluya. Uwo niwe muryango. Ubwo abo babitekereje gutyo baravuga ngo reka babyita umuryango kubera ko bafitanye amasano ya bugufi y'amaraso. Kabiri, umuryango ni ahantu Imana yateguye mu mugambi wayo w'iteka isi itararemwa, kugira ngo aho hantu hazaba ahantu h'umuryango n'Imana. Abantu bahakura impano zitandukanye zirimo uburere, umuco no kumenya Imana. Uwo niwe muryango. Amen. Abizera Imana nabo nuko babivuga, bakavuga bati tizohekera mu idamu gusa, bigomba kwimuka bigatera intambwe, hakaba mwo Imana mu muryango, hakabaho noneho kwiyongera muri development iyo kwiga uburere, umuco. Murabizi umuco ni urusobe rw'ibitekerezo byahurijwe hamwe, bitari ikintu kimwe, bigize abantu mu kubigenderamo kugira ngo bisigasire ubuzima bwabo. Bwana sifiwe. Noneho rero hakabagamo no kumenya Imana. Icya gatatu, nababwiye ngo umuryango ni izina ryaguse bitewe n'ibintu abantu bakora. Icya gatatu, aba bantu bose muzamubona b'abanyapolitike babuze uko bita ibintu zabo, birababurira pi, baragenda baragaruka babyita umuryango, bakavuga ngo ni umuryango mpuzamahanga.
abadokiteri benshi barize akaba docteur akaba professeur ariko kuva mwabaho muzombarize muzohushaje kuri za Google nibi bintu by'imperuka abantu bari mu kuja mu telefone noneho urebe umudokiteri ku muryango ntawubaho ahubwo abadokiteri benshi bize ifamiye zarabakuze ugasanga bapoteye n'amadivorce ya buri munsi ahubwo abantu batize cyane bakama bubaka ifamiye mu mwuka kandi bagatuza ndetse n'amakofa atifashe neza ibintu z'umuryango ni ibindi bindi amen ese koko turumva Bwana sifiwe ni ishuri umuntu atazasoza uzushaka ukaba wize ishuri rimwe umwana wa mbere yavuka ukabwiye murindi bwaba nk'ubwana bune bene aba batafite ayandi mawazo bugatangira amawazo yo kwiga ukabwiye murindi shuri bwaca bugatangira imirire imwe itari ngombwa bikaba bizanye ingorane bwaca bukarwara bumwe n'amatatizo y'isi ukagenda winjira mu ishuri kandi udafite amanota Bwana sifiwe je nagize ubwoba bw'umuryango kandi gituma ari ishuri rigoye hari umunsi umwe umuryango umugabo azayamafata 100%, umugore akamafata 0 bene rya rindi rishishe bwasha mu gitondo umugore agafata 100%, umugabo akamasindwa icumweru cyose reka mbaho urugero nuguhumirwa Bwana sifiwe ndanezerewe cyane haleluya umunsi Abraham akora igitangaza mu isi akabyarana n'umukozi wo mu rugo yafashe 0 mu ijuru 0 mu isi 0 no mu miryango 0 ni igihume nawe Sara nyine abumukecuru w'ifamiye wifashe neza usibye nawe ko atari muzima cyane ariko Abraham niwe wagize itatizo ariko umunsi Abraham azamukana Isaki Imana cyubahiro Bwana sifiwe umunsi azamukana Isaki Imana itivivura mu ijuru 100% Abraham menye kungunda niko mu muryango bizabimera niyo mpamvu bitemewe ko mu muryango murakaramwe uzozubona umugabo yagize ihasira usugira discipline ese koko ndavuga nabi ariko kugira ngo uzamukanyaraza n'abakanyaraze iyo projet sinziza mu ifamiye haleluya haleluya ikindi umuryango ni uruganda umuntu azacurirwamo iyo ushitse mu muryango ruza rugucura uko wagendaga sikuza ugenda uko utekereza sikuza utekereza uko wavugaga sikuza uvuga uko wambaraga sikuza wambara iyo winjiye mu muryango winjiye mu ruganda muzorebe uruganda ndarukunda baza barufunga rwose bagasiga karyango kuwo baho uburenganzira kwinjira hakinjiramo n'ibyuma bifite itatizo bigoramye bimwe bimeze gutya utundi turi mu kiruhuko cy'izabukuru ariko twashika mu ruganda iyo dushitse mu ruganda gusa abahanga amen baza bakigorora cyasohoka abantu bakagikenera umuririmbyi yaravuze ngo umvugutire kandi ugira gute inkamba zivemo umpindura icuma cyawe uhora unkoresha reka nihute bizari bisobanuro z'umuryango icya kabiri uruhare rw'Imana mu muryango umuryango ntabwo ari projet y'umuntu niyo mpamvu abantu bari mu kubyiha bagasenya si projet nigena migambi ry'iteka hari umuhanga wavuze ngo amateka y'Imana nibanga risumba ubushobozi karemano bw'umuntu ngo imenywa gusa n'uwo yishuriye n'ugirira umuntu nayo ngo nta mateka y'isi yatangizanyije no kubaho k'umuntu kubera ko umuntu ntiyaremewe isi niyo yaremewe umuntu kugira ngo ayibemo ayexploite n'umuryango Imana yateguye kandi ahesha Imana icubahiro nta mateka y'umuntu yatangizanye n'ibikorwa bye n'ibitekerezo bye byiza cyangwa
ariko ibyishimo by'Imana ngo kwari ukugira ngo izabane n'umwana w'umuntu mu isi yaremewe guturwamo. Ni ukuvuga Imana yari ifite porogaramu y'uko umuntu akwiriye kuba mu isi, Imana igakora igitangaza ngo ije kubikora. Amen. Imana irema mu buryo butanu. Ngiye gusoza. Imana irema mu buryo butanu. Ngiye kuvuga ku muntu gusa uburyo Imana yazirema ishaka gukora development, ishaka gukora ubwiza bwayo, ishaka kugaragaza ukuntu ikunda umuryango kuruta ibindi bintu byose. Kurema kwa mbere kandi icyo yari igamije ni umuryango. Imana yaremye umuntu imubika mu muntu kugira ngo abe umuntu. Uko niko yabishatse. Kubera iki? Umuntu abamo babiri kugira ngo abe we. Kizo murabizi. Umuntu arimo babiri. Hari umuntu w'inyuma, siko birivuga, n'umuntu w'imbere. Kandi igitangaza, umuntu w'inyuma ni ugira imyaka yo kubaho gusa, ariko umuntu w'imbere nta myaka agira. Ariko umuntu ni igihumbi. Kuyo umuntu uzuvuga ngo afite imyaka 30 aba yavuga imyaka y'umubiri gusa, ariko kuvuga ngo imyaka y'ubugingo, kurya uruhinja rwavutse ruba rurengeje imyaka 100 mu bugingo, ariko mu mubiri bagatangira kwesabu hariya mu bitaro gusa. Amen. Ariko no kutangara Imana Bibiliya ivuga ngo yazanye igitaka igiforuma mu mubiri ngo irangize izana ubugingo budafite imyaka. Wovuga ngo ishavuye mu Mana kirangana gute? Tikigira itangiriro, tikigira iherezo. Ico tuvuga Imana tuvuga ngo ni Imana yiteka. Hirya yiteka iyo ugiye kubitekereza wo parangana iminsi itari mike. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imana imaze kurema umuntu imurema kugira ngo imuhe ibintu bibi, imuha umubiri, imuha n'ubugingo kugira ngo abeho. Ariko kugira ngo akore iki? Kugira ngo agire connection yamuremye kandi yubahe ubutaka yaremanywe uko agiye kubu exploit. Oni ni kurema kwa mbere. Kurema kwa kabiri ni Imana yakuye umuntu mu muntu. Amen. Izana Eva imukura muri Adamu. No, nibwo bwa mbere Bibiliya ivuga ibitotsi. Adamu arasinzira yicuye asanga Imana yamuremyemwo undi kugira ngo umuryango ababiri barutumwe basangira ibyiyumviro n'imitekerereze bubaka icimana yabaremyemo. Kurema kwa gatatu. Amen. Amen. Imana itegeka ko abantu babiri bahura, umugabo n'umugore, ngo ibareme mu wishaka kubaremamwo. Ubwo nukuvuga ngo babyare abantu babiri. Kurema kwa kane. Haleluya. Haleluya. Imana ni mwumfi igitangaza cy'Imana. Noneho kurema kwa kane kubera kw'Imana yazitekereza mu mugambi wayo witeka. Nta kintu Imana izikora muri iyi si kibaho itanyuze mu muryango. Abakomeye bose bo muri iyi si bakomoka mu mafamiye. Abahanuzi bo muri Bibiliya bose ni mu miryango. Abatamzi bo muri Bibiliya ni mu miryango. Abami n'abanyapolitike bakomeye ni mu miryango. Abaririmbyi ni mu miryango. No kuvuga ngo projet y'Imana, ubwiza bw'Imana izibusuka mu miryango. Noneho nguje kurema kwa kane iravanga umucunguzi agomba kuvuka akaremerwa mu muntu Yesu muri Mariya. Ni igitangaza Imana kuremerwa mu muntu. Kandi intego y'Imana kwari ukugira ngo itabara imiryango. Haleluya. Haleluya. Imiryango ndiho Yesu ngoje kuvuka avukira mu mafamiye. Timuza musoma Bibiliya muri Matayo hazavuga ngo ibisekuruza byane. Uyu muntu utazi igisekuruza cye aba afite ishida
y'urugendo rw'ifamiye. Ibi mvuze ndakiranutse, nta yandi mahongezi maremare mfite, ni Bibiliya. Nimba Bibiliya ivuga ngo ibisekuruza bya Yesu baza bakubaza izina rya sogokuru wawe ukaza utapatapa. Amen, amen. Uzumenya uvuka kubera kutakwire kwamenya, si bo bakuzaye. Yesu ngo aje kuvuka, avuka mu mafamiye, ariko igitangaza nubwo yagiye avuka mu mafamiye, ariko yari yarahaye umuryango umwe igitangaza cy'umugisha. Abahanuzi baravuga ngo uzavuka azavukira mu muryango wa Dawidi kandi azitwa mwene Dawidi. Icyaduha ngo Yesu azayitirirwa imiryango yacu. Bwana sifiwe. Cyaduha ngo Yesu azayitirirwa imiryango yacu. Imana yigeze kubwira Dawidi, amen, kandi Dawidi yari igihumbi, yari azacumuraga nawe. Nimba hari umugabo wagiraga nk'ibintu z'amakosa ni Dawidi. Murabizi ko yakoze ibyaha bitandatu. Imana yamuhanye n'ibihano bitandatu, ariko umunsi umwe abwira Imana ngo Mana, gucumuraho ndi igihumbi, nzacumura pe kandi ndabizi, ariko hari icyaha ntarakora kandi sinzogikora. Naho ibindi byo by'amanyanga iyo Satani yasuye umuntu, ikintu kimwe gusa cy'icyaha ntarakora, sindavuga kutari Imana. Nza nkora icyaha ariko nzi kuri Imana. Imana yamimubwira ngo Dawidi, kubera kunze uvuga neza utazungereranya na twa tugirwamana tugira imikurire mibi twa Beri na za Nebu na Harimaruduki, ubwo duhimana ishobora twese. Haleluya. Ubwo utazubongeye ibindi bintu. Umvuko nkubwiye, Imana iramubwira ngo umuryango wawe ngo nzawuhakurama. Imana iziha imiryango yacu kurama mu izina rya Yesu. Ikindi Imana iramubwira ngo isi ngo nzayishira mu biganza byawe, nzazana isi nyishire mu biganza byawe. Irongera iramubwira ngo nzaguha kuzunesha abanzi buri gihe, ngo kandi ihembe ryawe nzarisongoza risongore ku ruti rw'imbogo, ngo rizaricumitira intambara kuri taraza, intambara niyitugatuga ricumita itaraza, niko nzagira umuryango wawe. Haleluya, haleluya. Kandi iramubwira ngo Dawidi, ngo abana bawe ngo bazigishwa n'Uwiteka. Muzamwigisha abana Imana, mugaza ubwana usange bwabaye ubandi utaramenya kuvuga. Uzusanga gafite amahimba ka 80 ya telefone, kwazi kureba utuntu duteye isoni nakabandi karaparanganye, wamukoza Bibiliya ngo asenge akazahunyiza nkutagira ibyiringiro. Kandi ukombaye mbabwira no nimuzoza mubona abana muri kandi muzoreba abana ubwana bwikiye busigaye buryo mufite amahugurwa mu nda kuriya. Ikintu gikomeye. Haleluya, haleluya. Imana iramubwira ngo abana bawe ngo bazigishwa n'Uwiteka. Igitangaza iramubwira ngo kandi umucunguzi uzavuka azavukira mu muryango wa Dawidi, azavukira mu muhana wa Dawidi. Icyaduha Yesu akazagaragara mu miryango yacu, akagaragara mu bana bacu, tukabona uko tumushima. Amen, amen. Ko ndavuga ku muryango, uruhare rw'Imana mu muryango. Umunsi Yesu avuka, aho abaje kumuramya ni bande? Mureke mbabwira amakuru. Haje amafamiye, tuza turamya Yesu tumushima. Ifamiye uza n'abana bawe. Nigeze kugera ahantu noneho uzumwe yari afite abana beza rwose, noneho bari gushika hakaza kuri abana muri kurya. Se wa mugabo ukuzuhumiriza keka watokoye wewe abana, kandi abantu kujya batagira imbabazi nabo bagira itatizo. Wendi bahe bagutera imbabazi bano bana bawe baza tubasengere tugira igitaramo duhudumiye. Rero nibagende bashikujya n'intoki z'amafuti
Bwana asifiwe. Haleluya. Famille nizo zaje kureba Yesu yavuze. Reka mbabwire, iya mbere yakiriye umucunguzi avuye mu ijuru ni ya Dawidi. Dawidi ni igitangaza, umuntu wakiriye Yesu. Iya kabiri yamwakiriye ni famille z'abanyabwenge, abantu b'intellectuel. Igifu cyo kwakira Yesu ni hakiri nkeya, ariko abanyabwenge bari baturutse muri za Mesopotami, babanyabwenge kandi ntibizeraga gusa, bari babonye inyenyeri ngo bahaguruka ari abantu b'amafamiye menshi, ariko ngo bagenda bakurikiye ya nyenyeri yitwa Nofa. Baye bayipima muri za bipimo zabo za telescope, babipimaga bagapima ngo bakabona ku isi haje ikintu gisha, ngo bakora urugendo ngo bashika aho umucunguzi yavukiye, barapfukama, baramuramya, baramushima. Aho abandi baje ni bande? Nimuzi ko marayika, amen, yabwiye abungeri biragiriye, yamubwira ngo ninawaletea habari njema ya furaha kwa watu wote, mbazaniye inkuru nziza y'umunezero uzaba ku bantu bose. Amakuru meza mwa miryango muzamubwirana amakuru meza. Usanga abantu basa n'abafite iduka ry'urugambo, uzuvuga imiryango neza, ukazuma kuvuga abandi nabi. Amen. Twaje ku mpamvu z'umuryango, twaje ku mpamvu z'ubukwe, ni famille. Abandi baje gushima ni bande? Ariko muzi Simiyoni indirimbo yaririmbye ngo wari utegereje ihumure, famille ya Simiyoni. Muzi famille ya Ana, wari umufakazi, wari ufite ibibazo, ngo Yesu avuka ngo asanga aba mu rusengero azaririmba, umukecuru w'imyaka 87 azaririmba, ariko umuntu ari mu kugira imyaka 20 akazaririmba kuvuye muri bari abaza basari. Iri nijwe haririmba. Nagiye mu bukwe ejo bundi ndahumirwa, hazi ikorari ngo yaje kuririmbira ubukwe, barabone bahaguruke baririmba. Arabaza Nowa yeme arabaza. Uko iyo ndirimbo ni harusi. Ariko abasimu mutekereze ngo ni korari ya repesi. Arabaza no arabaza ngo agire gute? Tegenke gusa. Hano hari umunezero w'igihume. Duhe Imana ishobora twese. Bwana asifiwe. Abo baje gushima, Ana ngo aririmba, ngo aririmba indirimbo yo gushima y'umucunguzi. Zakariya yaririmbye indirimbo y'ifensi 60. Muzo isome muri rugo. Yashima ngo Imana tweguriye ihembe ry'agakiza, Imana yongeye kuduha ihumure. Yesu aravuze ari mu miryango. Niyo famille wa mubandi Herode we ngo aje kumwakira, amwakira hekura abavyeyi. Iwe arahungabana kubera ko Yesu yavuze. Reka mbabwire, Yesu n'uw'imiryango. Igituma Yesu Imana igira uruhare mu miryango ni ukugira ngo imiryango igira impano zitandukanye zizagira akamaro mu itorero mu gihugu. Amen. No muri yo uzorebe nimbugira abana, uzobitegereza. Hari abana bamwe bakunda gusenga, hari n'abandi bagahayo, kandi ni byiza. Uzugira ngo agahayo ni kabi. Hari n'abandi bagira isuku nishi, hari n'abandi bazabamanyura umwanya utari mutoya, kandi ibyo byose ni byiza, kuko atariye nabyo uwo mujana kwa muganga. Ni ukuvuga ngo ibyo byose biza Bwana asifiwe, biza kugira ngo zubake wa umuryango umere neza. Uzoreba abana bawe, ni ukuri ndabizi abantu bafite abana bazabatera imbabazi mu bintu byose, ugasanga kamwe kariga cyane, akandi gakunda amasengesho, akandi ziriya mpano ntabwo. Amen. Nari musengesho wundi none tugiye kuryama, ndasenga ndangize karame se papa ko utasabye ndarepetaga angaragarije ko nagize nk'intege nke mu misengeri. Nusenga wa usengera abana uza waturumisha,
usoza utanga umugisha. Apana gusenga wahaze warangiza ukazugona ukicicaye ku ntebe. Ima ekunda imiryango. Reka mvuga icya gatatu nsoze ya masaga yacaragiye. Imana imaze gukunda imiryango muri urwo rwego, imaze kugira uruhare rw'imiryango na Yesu mu gupfa no kuzuka kwari ukugira ngo agirire imiryango neza. None se Yesu yakora ibitangaza ati mubizi natwe se tubitinde. Muzi ibyo yakoze kwa Barazaro, muzi ibyo yakoze kwa hariya kwa kuriya mugabo kwa Yayi, muzi ibibazo byari bihari yageze agera mu mafamiye. Muzi ibyo yakoze kwa Zakayo. Amen. Zakayo yari umubandi ukuze, umubandi ukuze, kandi yari umwibsi ugize uwabiramzemo ariko umunsi umwe. Amen. Aravuga ati ibi bintu ntibizandemera amateka meza mu muryango, reka nje kureba Yesu. Amen. Yesu amusanga hejuru y'igiti aramubwira ngo uyu munsi ndataha muri famiye. Ba Petero bararakaye na ba Yohana na ba Tomaso b'amashaka, nuko bari baratayiga amafamiye yabo kandi abana baravuye ku mafi bafite imboga zitagezweho. None bateze urarara kuri uriya mubandi. Arababwira ngo uyu munsi ndataha muri famiye ya Zakayo. Mureke mbabwire muri uyu mugoroba uzutahana Yesu muri famiye. Tukazuza gusanga batwigishe cyane uzugenda ushitse Yesu mu rugo. Yesu wabensha abahano gusa no kuvuga indimi no kwirukanka mu rusengero ariko ntaba mu miryango. Tuzushika ngo wicare uririmba indirimbo nta na Bibiri yugira niyo ufite impapuro zisa n'iziba hosipago. Kubera iki? Kubera intege nke zo kudasoma. Amen. Amen. Imana imaze gukora izo byose idutegeka ko tuzoza tuyishima dushingiye kuri iyo mirimo itangaje. Ngiye kuvuga ibintu bine byo gushima nsoza. Hanyuma gushima abasaza ba kera kandi ntibari mu masengesho niko nizera, ntibari mu gitara kubera ikinyabupfura bagiraga no gutanga no kugira bageza bavuga ngo umwana udashima, ngo umubyeyi w'uruhande rumwe ngo abafite imyitwarire idahwitse mu mafamiye. Izo murabizi niko bageza bavuga. Ese wa mugani murawuze? Umwana udashima bageza bavuga ngo nyina abagenda amasaha atari ngombwa. Niko bageza babivuga kera. Nje waciye umugani timunse ni hadisi naje nasanze. Sinzi gituma bageza bavuga umubyeyi w'umumama kandi n'ababyeyi babagabo babanebwe bageza basura amatungo atarayabo. Ibyo ariko bakavuga ngo umwana udashima nuko niko bameze. Mutekereze icyo kintu urwo rwego bagishizemo. Imana yategetse Abayisiraheli kuzabashima mu buryo bune nihuta nsoza. Yarababwiye ngo nimuzabaza muri gushima muzoshime muri ubu buryo bune nibwo bwiza. Icyambere ni ugushima uvuga, ugahaguruka abantu bagaceceka ukavuga urwobo wagezemo. Nibyo Dawidi yageze avuga ngo mutima wanje himbaza Uwiteka, mwabindi mwo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Amen. Ntiwibagirwe ibyiza Uwiteka yakugiriye byose. Noneho akavuga abantu bakamutegera, akavuga urwobo yazavuga Dawidi yashima Imana bene yibukaga za Zifu za Adulamu za Mutayi bwa Yuda aho yageze asenga ngo Mana yanje niki kikundekesheje hagati yanje n'urupfu hasigaye intambi. Imana yamurokora akavuga ngo mutima wanje himbaza Uwiteka. Ukumbaye mvuga gutya iba nk'uwibuka ibintu Imana irimo kubikora uhere ko ushima uvuga. Hari abantu bamwe bazaje gushima ugasanga ko baranonera amagambo akazavuga zigana intege nke zo kudaheruka gusenga ngo nibindi nyine ngo byinshi ngo byagize kuri mangatanya abaturage. Iyo umuntu aza gushima arabohoka mu mutima mu kuvuga. Ubundi gushima ni imbaraga zikura inzitizi mu mutima.
Yeremiya uza winjira ushima uvuge kandi abantu benshi bazakunda gushima bagashima Imana byenda niba yaragize oya muzoza ubona uguwe neza gusa ukabona umeze neza nta ndwara nta bibazo ibi by'amahombolezo yahanze uzutegura amashimwe uvuga ngo ndashima Imana ko turi bazima ko Imana itubeshejeho Imana itugire neza ubivuge kujya abantu bazakunda ngo bamashima barwaye cyangwa bagize kandi matatizo oya uzushima utayagize kabiri Imana yabwiye Abayisiraheli ngo urwego rwa kabiri rwo gushima no gushima musenga ukagenda ugagira amasengesho y'amashimwe apana yo kuvuga ngo nturanye n'umwanzi ari mu kunyohereza utunyoni tw'intoka oya ugashima ku Imana iriho Imana iri mu ruhande rwawe Imana izi kurinda usinziriye ukazushima ukazusenga ijisho rimwe riherunguruka kirize yabaye mu ifamiye oya uzamura amaboko gushima Imana ndagushimira ko ndiho Mana ndagushimira ko ngenda Bwana sifiwe kandi naratangaye nimba hari ikintu Imana nimba hari ikintu Satani yanga no gushima Imana kuko gushima Imana ni intwaro izisinda Satani kubera ko Satani akunda ko tugira amaganya twiheba twitotombera Imana ariko iyo dushimye nuko azavuga ati ndaneshejwe uzusenga ushima hari umunsi wari wafata umwanya n'abana bawe ukavuga uti ibihari byose mureke dushima Imana ko ari Imana gatatu Imana yababwiye ko bazoza bashima baririmba bakaririmba ishimwe ry'Imana kandi ikibazo kihaba abaririmbyi b'Abayisiraheli simpanisha kundirimba baririmbaga bakurikije period ihari ibo baririmbaga sije ihari niyo baririmbaga hari ubukwe buheruka kuba muri izi ntara none umugenda agiye kwinjira baravuga ngo abaririmbyi baririmba umwe yamayitokeza nimureme nshuti tuzamubona uwo mwami mwiza ubupfubyi ndetse n'ubufakazi aho uko se umuntu azaririmba indirimbo y'umunsi umuntu yapfuye mu bukwe ariko Imana ikora igitangaza umukozi w'Imana aramuhagarika amubwira ko imiririmbire afite idahwise kandi aramubwira ngo abageni babanze bahagarare hariya muzamuririmba indirimbo ntimufite ubukwe ntibuzoba kuwa gatandatu muzamuririmba indirimbo zo gushima iri iwacu iriya iburasirazuba hari umuntu wagiye gushingura bavuga abaririmbyi ngo baririmbe leo ni shangwe amena aho shangwe umuntu yapfuye indirimbo zo gushima Imana ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe icyakane ngo bashimaga batanga Imana ikababwira ngo nuja gushima utegure amashimwe amaturo y'iki y'amashimwe nuja kuvuga imirimo y'Imana urwego rwa kane uzutegura amaturo yo gushima Imana apana kuza ngo hari ico nyihaye ngo nyihaye umutima wawukuyemo se cyangwa ugasanga ngo ushongiye kwiheza ngo ngiye gutangaza rero ngo 30 zo kugira gute kasoze inyungu zo gushima n'intwaro yo kunesha Satani bikugira inshuti y'Imana iyo uzushima uzuba inshuti y'Imana ikindi uhorana ubusabane nayo ikindi amen uhorana icyizere ku Mana Imana iba mu mashimwe kubera ko Imana yaremye imiryango ngo ibone uko iyikunda nayo ibone uko imushima icyo twaremewe no gushima Imana icyanyuma bizabituma umuntu
z'ukuri twaje hari byinshi bimwe tuba tuzi kugira ngo dushigikire igikorwa cyo gushima Imana. Paulo yavuze ngo nico gituma mfukamira data wa twese uw'imiryango yo mu ijuru no mu isi gute yitiriwe ngo ibahe ubwiza bwayo buri. Ndashoje mbabwira ngo Imana ibahe ubwiza bwayo mu mbaraga z'ubushobozi bwayo. Imana ibahe umugisha. Amen.